Dragi prijatelji, danas imamo jednu lipu veliku gardobinu. Biće jedno 20 kila u nju. Danas ćemo istranžirati, uredit ćemo je, stavit ćemo glavu za juhu, izradit ćemo kompletno meso, ovo je varalica. U biti ovo kao ovako ona drži, ovako drži i kad dođe riba misli da je nešto za pojes, ona naglo otvori usta, i posisa ribu. To je jedna lipa gardobina, ovo je recimo mala gardobina, 2 kila vidite. Sad ćemo je pomalo tranžirati. Ja je okrenem u biti naopako, ovako, evo ga, naopako. Znači, prvo izravimo ovaj porčac. Ovo je porčac, ovo se mogu napraviti trepice. Evo ga. Ovo ćemo sve na bundu, moramo napraviti trepice. Znači, ovo ćemo skuhati, 2 dana ćemo kuhati pomalo, po 3-4 ure, sve ćemo mirodije. Unutra, znači, stavit ćemo otprilike, znači, ruzmarina. Stavit ćemo kapulje, bilega luka, stavit ćemo malo kaduje. Da bude u mirodijama. 2 dana ćemo lagano kuhati, ohladiti, kuhati. Sad ćemo ja pomalo otvarati ovu gardobinu, samo uzet ćemo malo bolji nož. Evo ga. Evo ga. Imamo jetru, ali je mala. Valjda je mala cerozu jutra, pa nema veliku jetru. Ovako lagano ćemo se otvoriti. Evo, otvoren uvijek od glove. Znači ovo. Ovako. Do justa. Sad bi se kaladerat, samo pinkicu, još pinkicu, zasić. Malo je ljigava. Čekaj, pa pomalo, doće, sve će. Evo, znači od uvijek od glove, nema zbog čega, ali to mi najdraži. Od druge bonde, znači no, pokrive, počne da rano. Evo ga. Evo ga. Ovako. Drugu bondu. U glove ćemo napraviti temeljac, riblju juhu, a ovo ovdje u sredinu ćemo ili peći, ili ćemo napraviti gregodu, ili brujeti. Morate pohati, mislim na svaki način se mora napraviti gregodu. Ovo je gardobina. Na svaki, znači ne postoji način na koji se gardobina ne mora napraviti. Evo, parira dere kozlića ovdje. Gle Ivane, ovo. Ti mande. Parira dere kozlića, maj. Ovako kozlića isto. Buta unutra tira, Evo se, kako malo naopako. Evo ga. Pogledajte koje je rilo ovdje. Pogledajte, moglo i tebe moglo pokucati. Samo na ne gre u kroj. To je dobro. Znači bi bilo smrtni slučaj vodice. Kad je glodna. A gruba je ko polno? Ali zaista gruba. Ne gruba, nego parisotona. Staviti ovdje da bundu kožu. I recimo ovi obrazi, francusko Parizu su vam priko 100 euri kilo, čak do 200 euri, vidite ove obraze, vidite ovo. Ovi komad mesa, ovo je jedan najkvalitetniji komad mesa nije ovo. Evo Jane, moramo napraviti aketu ovdje. Sad ćemo staviti suši pa ćemo napraviti aketu. Šta sam Mio kad si očisti? Ništa, moramo izvaditi bronč. A će si misli, nije to samo to. Bronč će se izvaditi. Jedan bonda. Drugu bondu. Ko uđe u ovaj labirint ne izlazi vanka. Pogledajte koji je ona zub unutra ima, unutrašnji zub, čudo. Ovo su bronče. Pari pirana, koje zube ima ovo. Evo je. Sad ćemo svići glovu, izvadit ćemo i glovu, stavit ćemo i juhu, ovo drugo ćemo malo pinku mesa zabrati, izvaditi. Ovako prilike. Evo je. Sad komu to napira, čega to je ovo. How did you say? This is a
fish, what fish? This is, The monkfish. yes, for Poor man's lobster. You have reservations for tonight? yeah, you can do, Wow. Look at that. What's that? The cheek? yeah, the Oh, best that's part. Nice. Wow. Izvadili smo je njega, How would you cook that? The grill. Oh, on the grill. pa ćemo sve ovako, Ivane, pa ćemo večeras se svi drugi. More. Odlično, odlično.